Uma umuntu sekabalisa ngemagama athi tihlobo tami tingishiyile, bangani bami bangikhohliwe, ubokwathi kuthi kusuke sekumadima, ngijobe loyo. Ukhala ngebandla kuthi bamkhohliwe. Mina ngithi kuwe kuliqiniso, bantu bangakukhohlwa, kumbe njengaloku nawe ungabakhohlwa. Kepha kunaNkulunkulu longakhohlwana. Ungukhunjuliwe wakhe. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela ukukuhlephulela encwadzini yaJohane sahluko 2, livesi laka 3, lelifundzeka kanje. Kwathi kube linathwe liphele liwayini, unina waJesu weta kuye wathi, sebade liwayini. Ngalinye ilanga ngikhumbula bengisuka le etshaneni, mangabe kumbe lo uyati la cishe kusuka le etshaneni uye kumathapha la bengihlala khona, kumbe kungaba kubo 100 kilometers noma ngedudlwana khona lapho nje mangingazama kubekisa. Manje bengihamba ngelift ngibuya kuyawushumayela. Sesicethile ke kusihlwa, nabo 10 sebashayile. Filling station avaliwe, petrol imncane emotweni. Wayincenga umshayeli, sahamba I think bese kusele kumbe bo 20 kilometers sifike. Waphela nya petrol. Ngiyakhumbula yema ekhatsi emgwacweni. Asike fiki la siyakhona, sisukile kusuka kepha sangefiki. Liwayini laba bambise ekucaleni, wacala umcimbi kumnanzi, kepha langafiki labekiwa khona. Lo mcimbi lo wemshado bewuthatha emalanga langu-7, solo kudliwa kunathwa, kepha ngelanga lesi-3 laphela liwayini. Imisindo yenjabulo yacala yehla. Labanye labetile emcimbini bacala babona emaglasi aba-dry kungasagcwaliswa. Bacala kumbe labanye bakhwebana bathi asambeni, ayikho lento lesiyihlalele. Kepha emkhathisini wabo live lenkosi lisitshela ukuthi unina waJesu bekakhona. Esikhundleni sekuthi ahambe naye abuyele kakhe, yena waya kuJesu. Wafike washona ngemagama lamangalisako lathi, sebade liwayini. Sihlobo sami, uyathi kunetinto lesiticalako sibantu emhlabeni, uticale bakujabulele labanye, kumbe bahambe nawe futhi. Kepha bese kuhambe kuphela liwayini. Lento lebe bayajabula ngayo, ba-excited ngayo, kumbe igcine seyibenyanyisa, kumbe bagcine sebanaleminye imicabango. Mababuka bathi hayi, ngathi kude lesikuhlalele manje. Bese bayacala bayakhwebuka abantu. Bantu bahlephuke ngamunye ngamunye njengemacembe esihlahleni. Bahle bahohloka, bakushiya njengesihlahla ebusika, emacembe ayasibalekela. Kepha ngijabuliswa ngumuntu munye kulabanengi, lo wabona ukuthi sekunenkinga ngeluwayini. Wase uya kuye longumthombo wekuphila. Waya kuye lamatiko ukuthi kulesikhathi lesi munye umuntu longema kunasi isikhala nasi, abe lusito ngesikhathi tinto tijika endleleni ungakagazi. Ngisho njalo kuwe sihlobo sami, kungaba khona tinto nawe lobona ukuthi uyathi sengide nako, uyathi ngeke ngaba nanako, bekungibangela ngibe nebantu njengemacembe esihlahleni babe nami. Kepha sekahohlokile ngoba khona tinto letimnanzi letingasekho. Akabongwe Jesu. Lothudane nebantu lasebahohlokelwa ngilabanye.
longabikelwa ukuthi sekude liwayini. Nalamhla usenjalo Jesu, uyabona, unakile, uyeva. Loko lese ude kona. Amen.